Ja narednim minutima bavimo se jednom izuzetno važnom temom i na tu temu imam jako važni i dobri goste, da tako kažem. Broj narkomanskih zavisnika u Srbiji prema nezvaničnim podacima iznosi 455.000. Međutim, registrovanih narkomana ima oko 130.000. Zabrinjavajuća je činjenica da se stalno spušta starosna granica kada zavisnici prvi put probaju neki od opijata. Podaci kažu da se uglavnom počinje marihuanom ili speedom, a obično se završava heroinom. Kako izaći iz pakla narkotika u kojem se ne nalazi samo konzument, već i cele porodice, saznaćemo od doktora Igora Boljbuha, direktora specijalne bolnice Vorobjev u Srbiji i profesora Nikolaja Vorobjeva, generalnog direktora. Dobar dan, dobrodošli. I sa nama je Ivana, prevodilac, koja će meni danas pomoći u ovom razgovoru sa našim gostima. Dakle, koliko klinika Vorobjev već, da kažemo, deluje u Srbiji i kakav ste trend, da kažem, zapazili kod nas što se tiče broja zavisnika? Znači, specijalna bolnica dr. Vorobjev je otvorena u Beogradu u maju 2007. godine. Imamo rješenje Ministarstva zdravlja, odobrenje Trgovinskog suda i od maja 2007. godine smo započeli svoju djelatnost. Bolnica specijalizovana za liječenje bolesti zavisnosti. To su hemijske zavisnosti, zavisnosti od opijata, od kanabinoida, zavisnosti od kokaina, od sedativnih sredstva, benzodiazepina. Imamo uspjeh i u liječenju gamblinga, to patološko kockanje, i bavimo psihijatrijskim liječenjem, to liječenje duševnih poremećaja. Uglavnom, naši pacijenti to su konzumenti, kako vi kažete, konzumenti opijata. Znači, oko 90% od pacijenta koji su bili kod nas na liječenju, to su korisnici heroina, metadona, subuteksa, tradona ili kombinacije ovih supstanci. A hajde da kažemo, evo, statistika prosto tako govori da se zaista ta starosna granica spušta i to drastično. Koji je vaš, da kažemo, najmlađi pacijent bio? Koliko godina? Imate li taj podatak? Mi obično ne primamo na liječenje nekih pacijentov koji nisu punoljetni. Znači, dolazili kod nas na konsultaciju roditelji koji dovodili djecu 15-16 godina, međutim, mi obično primamo na liječenje samo pacijente od 18 godina. Međutim, anamneza, znači, početak uzimanja supstancije, mnogo od njih kažu da to je još bilo davno, prije 5-6 godina, kad taj pacijent išao u školu, kad u školi probao sa društvom marihuanu ili kad nekto počestil slučajno tabletom ili heroinom. Znači, uglavnom, taj prvi susret sa supstancijom, on obično desi u nekih 15-14 godina. I ste upravo, postoji taj trend, postoji ta tendencija za omalažavanje granica. Dok ne nastavit ćemo ovaj razgovor, ja bih samo pitala profesora, po čemu se metoda prosto klinike Vorobjev razlikuje od drugih metoda? Я могу сказать кратко, что основное отличие, ни одна клиника не может сделать то, что делаем мы. Мы стираем память о наркотике. Ja mogu kratko da kažem da nijedna klinika ne radi to što radimo mi. Mi brišemo sećanje na narkotike. Человек знает, что наркотики есть, как они действуют на организм, не помнит. Znači, čovjek gubi sećanje na to kakav je to osjećaj, kako droga deluje na organizam. Prosto se čovjek ne seća toga. Хочу подчеркнуть, все те, кто прошел длительную реабилитацию, лечение, длительную реабилитацию, ни один не вернулся к наркотизации. Želim samo da podvučem to da svi oni pacijenti koji su prošli kroz jednu dugu, odnosno dugotrajnu rehabilitaciju se nisu vratili narkoticima.
Dakle, ona izreka koja stoji bar kod nas ovdje u Srbiji, ne znam kako je u svetu, jednom narkoman, uvijek narkoman, ne stoji. Значит, это не точно, что один раз наркоман, всегда наркоман. Это не точно. Это неправильно, это подмена понятий. А на самом деле наша клиника, у нас более 100 коек во всех странах мира. И мы излечили, и люди по 15 лет уже живут без наркотиков. Таких людей, может быть, несколько тысяч. To naravno nije tačno. Mi imamo više od 100 kreveta, to jest mjesta u našim klinikama po celom svetu i više od 15.000 ljudi živi bez narkotika. Dakle, izlečenje je svakako mogući procenat izlečenih veliki. U kliniku u Beogradu, tačnije u Zemunu, ulica Sremskih boraca, gdje se ona nalazi, ne dolaze samo ljudi iz Srbije, ona je za čitav region, je li tako? Jeste, zato što ta naša klinika u Beogradu kao jedna od filijale cele naše međunarodne klinike. I ponekad kad nas dolaze pacijente iz evropskih zemalja, znači najčešće to je ex-Jugoslavija, Slovenija, Hrvatska, Bosna, Makedonija. U Makedoniji je mnogo velik problem sa metadonom. Imamo pacijenta iz Austrije. Ste pomenuli Makedoniju, izvinite, je li zapažen neki trend? Ko ima veći problem? Da li je podjednaki problem u razvijenim i nerazvijenim zemljama ili mi nekako nerazvijeni prednjačimo s obzirom na sve probleme? Mi ne možemo to objektivno da vidimo zato što mi imamo jedinice pacijenta. Mi ne znamo koja je situacija u Makedoniji. Znači u Makedoniji ljudi čiji prijatelji bili kod nas na liječenju i ljudi koji su zadovoljni rezultatama, oni kažu svojim prijateljima i tako dolaze. I imamo predstav za situaciju u Makedoniji zbog tih priča što nam kažu pacijenti i kažu što dosta mnogo uzimanja i metadona i heroina i drugih supstanci. Iz Austrije često dolaze, znači sad trenutno iz Engleska i iz Holandije došli kod nas pacijenti. Bil jedan pacijent iz Kine, jedan pacijent iz Kenije, znači vidimo razne ljudi. Hajde da kažemo nešto što će interesovati sve one kojima je, nažalost, ovo lečenje potrebno. Koliko traje lečenje? Da li je taj metod generalizovan ili se prosto primjenjuje individualno za svakog pacijenta? Лечение это индивидуально подбирается программа. Подбирается терапия индивидуальная, но, как правило, курс рассчитан интенсивной терапии на 2 недели и потом последующая реабилитация в течение года. U principu terapija se odabira individualno, a sam tretman lečenja je predviđen da traje 2 nedelje i naravno posle toga usleđuje rehabilitacija koja predviđa otprilike godinu dana. Koliko ste u kontaktu sa pacijentima? Znači, mi nikad ne kažemo tvoje liječenje traje, na primjer, do Nove godine ili tvoje liječenje traje do određenog datuma. Postoji standardan protokol koji predviđa još godinu dana ambulantnog liječenja. To vrijeme je obično potrebno da nekaj sigurnoj psihičkoj stabilnosti, socijalizaciji i osjećaja kad pacijent sam vidi da je sposoban da bude bez neke pomoći bolnice. Međutim, sa nekimi pacijentami smo družili 3, 4, 5 godina. To ne znači da on dolazi kod nas zbog toga što ima, ne znam, želju za narkotice ili neke probleme. Dolazi kad ima, na primjer, neku nervozu ili stres ili nešto, tako vidimo se i obično to kao neki dovoljno samo razgovor. Ja samo pitam profesora Vorobjeva za kraj, koliko je u Beogradu i da li radi s pacijentima sad ovih nekoliko dana? Как долго вы здесь и вы работаете здесь с пациентами? Да, я работаю с пациентами, я здесь бываю, когда сложные случаи. Игорь Владимирович, доктор Больбух, это мой ученик первой генерации, один из самых способных докторов, которых... Могу сказать, что когда здесь обращаются пациенты сложные, с проблемами, мы отправляем их в Москву, потому что там уникальная клиника, она оснащена
с самым современнейшим оборудованием на сегодняшний день, которое есть во всем мире, и даже больше. Da, naravno da ovdje radim sa pacijentima, naročito kada su u pitanju neki malo komplikovaniji pacijenti. I želim da kažem da je dr. Igor Boljbuh, moj učenik iz prve generacije, jako sposoban čovjek i doktor. I želim isto da kažem da najteže naše slučajeve šaljemo u Moskvu. To je naša centrala. Ona posjeduje opremu koja ne postoji nigde u svijetu. Hvala što ste danas odvojili vreme. Ovo je tema velika, široka, o kojoj mnogo može da se priča, ali evo ja se nadam da smo najvažnije pomenuli. Hvala još jednom.